Алматы Мусажалил көчөлөрүнүн кесилишинде жарандар мушташып жатат деп 102 кызматына чалуу түшөрү менен кайгыл милиция кызматкерлери дароо жетип барган убакта Алмалуу кафесинде эс алып жаткан жарандар пикир келишпестиктен улам мушташып кетишет. Короче, тиги Алмалуу деген кафеге киргенбиз да. Ошо жака кирсе эле мына балада эшикке чыгып калдык биз тамеки чеккен. Эшикке чыгып отурсак эле мен көлдөн боламын сен сен көлдөнбөссүң. Юг север деген бар да ой. Ичип алгандар. Юг север дегенден алмашып аткан тиги айтып атат мага. Сен көлдөнбөссүң. Экөөнү туура эмес айтып болсо. Сөгүн сагынып атат, жүрү эркекче бүтсүн болду деп разнаразга чыгып десем. Нерде күбөлөр бар экен. Жантан бери мына байке, сөгүн сагынып күбөлөр деле бар ишенбесеңиз жүрүңүз. Неге отуруп атат? Такога масамай. Неге? Неге буруп атасың? Неге буруп атасың? Неге буруп атасың? Неге буруп атасың? На каком основании? Койсоң, бля, дұрыс сөйлеп көрмейді. Қана камераны. Қашеме? Жоқ, қана камераны. А почему мен ушу именно ушу? Жыйынтыгында кайгыл кызматкерлери иштин чоо жайын аныктоо үчүн мыйзам бузган жарандарды Свердлов ички иштер бөлүмүнө алып келишти. Аман турулу. Аман турулу, адлет. Göreyim mi? Oğlum. Фамилия сайты соңыз. Бал. Ана yok. О, телефон кимдики? Меники. Алам bu. Каяктакен да? Кирче баке. Мен патиппен да. Сөйлеттім, ол тек мен келемін. Не, отырбаймын. Еркекчеледі. Как есть-то? Как есть? Сен маған напускать етсін мені. Жөлі тұрып қалам, айтасың. Жөлі қойшы, чип-чип та. Өзің давно шығып біремін. Қойып қойды. Выдесен сен не? Женщина. Я никакой женщина. Если мен еріне қашатсам, да қоймен барамын. Мне это надо. Мен сен жашына қаядың, не үшін өзің бөлдік бір ішінің ұшына асыласың дейсің? Бөлдік, өзі сайлы паштауады. Мен өкігін ажыраттым ғой, әзірчен так по-другому так сайласың сен. Мен сайылдым ба? Не үшін сайласың? Маған сайлып келді. Мен как еркек қатарым. Именно бөлтір білді, ұшқыны бөлсіңер. Раз, блядь. Вот ошо. Бөлтір үшін аяқтан жүресің. Именно бөлтір. Иә. Вот из-за таких Именно это болтасыңар. ошо питайландар үшін жүресің. Еркектер ғана, как женщина. Аялда біз, нормально. Я его выебал. Его что, заяву накатывать, да? Пускай заяву накатывать. Чомуз? За что? За то, что я его выебал, да? Я его выебал. Это мой телефон. Ну да. Тебя на все так за... Баканбай северді от. Сомнение кетті де мен. Ішіме кеттің. Таңынан дедім.